everyone, welcome to Chillas with Ntabi. I'm your host for this beautiful show, the entertainment show. My name is Ntabi Seron Rabudinyani, aka Ms. Dimbos. Me here today ke Jwene Jaloke, the one and only Vixley, elong hore he ena ke artisti. Holo a specialize sa jaloka minowa, Afropop, hip hop, piano. Akere. So since go hwetla ho hlo mo le hona teng hle ke re bona nako ke yona nako e dimitse ya hore he nna le wena re tlo tla re tsamaisana ena tsela ke ikutlwele ditaba tsena tsa hore na Vexley le ya tola hae la ho ba sebini na o le qadile kae ho fihlella ha jwale mo e leng hore ntse ke qoka le yena hore na o se a le ha kae mme o batla ho fihlella eng ke a tshepa le lona ha mono le batla ho bina le batla hore ka le la matsatsi le bone le ntsheditse taba ena ya talenta ya ho bina le batho ba bang ba e bona e le hore he ke nako e nepahetseng ya ho tlotla o ikutlwela hore na Vexley ena e ka ba leeto la hae ke lefeng. Vexley, welcome to Chillas with Ntabi on this beautiful show of entertainment buzz. Are you okay? Sharp. Sharp. Hey. So can you please greet the viewers of Chillas with Ntabi and then also we introduce hore na o mang o hlaya ho kae? Ke a le dumedisa kaofela batho bohle ba shebeletseng. Dumela. Ka lebitso ke nna Mahamba Yetwa. Fane ya ka ke Jwele ke le tebelela motho mogolo Pokane. Ke dula Habia ha Jwele. Ke Maseru ke Habia ha Jwele. Ile ka se ke itlhalositse stage name sa ka ke Vexley. Lentswe VEX e leng Vex. Ke ithehile lona hobane le bolela something e lore ya bora kapa hona ya nyogolwa gore nthonyana eno e tshosang eno no. So hore ke sebedise ntwe le eno no music mona ke le sebedisitse hobane ke batla ho tshosa gore ho bontsha batho hore ke motho e mo ile hore ehle ke tsa ntho tse mohloho. Okay. Yes. So ha o utlwa hore na Vexley o kene sekolo ho kae wa fella ho kae ho qetella o so phezule taba ena ya mmino haholo? Ke kene sekolo ke ka lo tloha primary ka present. Yes. Primary ya ka ke etseditse Bophelong primary school. E tlwaetse ka ho thwe ke 100 Mbele. E teng hana e Maseru mona Habia mona ha Mapitla ka mo. Ya ba ke ya high school ya ka e etsetsa Itikeng ke le ka qeta form 5 ya ka ke qeta form 5 ya ba se ke shebana le ntho tsa music le ka ha ke a pasa hantle. Ya ba se ke bua le batswadi hore batswadi ka nnete ho bua nnete nna sekolo se nhlotse. Ke kopa le nthuseng ka talenta ka ke bone ka hona le email hore nka kgona hore ke be sharp teng. So ha re utlwa hore na o qadile taba e ya mmino ka selemo se feng mme he ke manyelong hore o la ka o thusa o phaphamisa hore o ketelo so hore a ehlile jole ehlile ke a stika tabeng ena ya mmino? Ni qale ka tsena tsa sekolong pele. Ha ke qala music ke qalile music ka 2019. Ne ke so record any song le pina e leng hoba ne ke le motho na ngolang ke qalile ke bina mmino wa hip hop haholo e leng Sotho hop. Sotho hop ena ya kgalena. So sekolong mane neng ha ne ke le high school ne ke na le di-friends tsa ka no tla bona ha teacher le siko ka classeng ebe ke nne nong se ke tshwere buka ke ngwana di-line hampe tsa Sesotho le bakgotsi ba ka re tshwere di-pencil le dipene go tla ditafoleng ra repa mono go tla ditafole go tla di dustbin tse kore ndongolongwe. So ne re ile re kena le passion eno ya music haholo. So ho fihlela ebile re re ya le mabitso rona re ka ithea bo mang ho etsala jwang e qadile mono no. So fire ba ke na le abuti wa ka a bitswang Thala Bodiba ke ena ke Mr. Ke Popile. O na le studio so ke kaletse ho recorda pina ka ho yena e le nngwe
ne le freestyle ke re ne ke rata ho ngola haholo so ne ke etsa di freestyle boholo ya ba sentse ke tsebala ka di freestyle tse ngata ke etsa di freestyle ho fihlela ke le ka a bua le nna njwetsa hore monna o kotsi ha o batla ho ka hola ko go stick hana nthong ena ntse ke na sekolo ke go stick hana nthong ena ha o inana o tla hole ke ena la mfa keletso e jwang ha o utlwa mona hore na e ka ba ho fihlella ha jwale e se le ke a utlwa hore ebile you are also a songwriter, right? So jwale ke utlwa hore na taba ya ho ngola dipina ebile o ipinela tsona hobane mongwe o tla thola hore ke na le boqapi ba dipina but I don't know how to put them on paper. So ebe o ya ho motho e mong hore a mongwelle bo sa tlo e bina jwale ke re na wena e ka ba ye ho kgona hore o ingwelle o ba ipinela na o kgona jwang taba ya mofuta o jalo o di etse kaofela? Tsa nkare ha ke tsebe nkare ke fuwe neo eno kapa ke fuwe talent eno ya hore nka ingwalla ka ba ka ipinela batho ba bangata nna tjena kapa ke re batho ba bangata ke nana ka ho nana haka nkare hle ba ingwalla ebile ba ipinela ke ntho e bonolo eno ebile ke nana ebile ho monate ho ingwalla then e o tlo ipinela cause o tlo kgona le hore o itukisetse diphoso tsa hao nthong lo ke nana nna ke hle ke fuwe ke neo e ke nang le yona ha o utlwa hore na e ka ba ho fihlella ha jwale ke dipina tse ka etseleng hore o so dingotse kapa ebile o so kgonne hore o di produce o di bine hele pina tse nka reng ke di ntse di ngata haholo hoba ke ka ile ho bina 2019 ebile abuti wa ka o na le studio ne ke dula ke recordela ho yena haholo so fa pina tsa ka tse ne ke di recordela ho yena ha di sa leyo ka taba ya metjhini ya hae e la shwa so nka re pina tse le hore ke na le tsona hana tjenana ha di fete bo mafethi hana tjenana tse le hore ke na le tsona cause se ke na le studio sa ka se le ntse ke senyolla ke I recordela ke la ka keteletse ke rekile equipment mara ntse so felle so tse ke reng ke na le tsona ke tse bo mafethi ha di ngata haholo le be ko baneng o la qetela o bona hore o iketsetse studio se leng sa hao o ska tswa ya ka ntle ya ba o lo record dipina teng ke ebile ntho eno ke taba ya hore fela ke ne ke ha o le motho a binang ihle o tlameha o spende haholo so ke ne ke bona se ke spenda haholo ho ya di studio tsa batho ba bang ke bona ke ntsha tjhelete e ngata haholo ebe ke bona di studio tse di nyoloha ka itjutsa ka ho feta hang ka se ne ntse ke ya sekolong ka ho feta hang ka itshefela keng yaba ha ke entse tjhelete e ka ke a ho batswadi ke re kopa batswadi ba ntlatse ke reke laptop kapa ke reke nne ke reke ikolletse ka 1 by 1 jwalo yaba ke a bona ha ke tlo ke ntse ke risk ka kula ntse ke ya studio hangata sa batho ba bang ke recorda ebile ke bona ka ke na le kelello ya hore nka kgona hore ke iketsetse dintho ke masterele ke etse ntho ngolong hobane ha ne ntse ke le ka go kgotmalla ka manne ona kgona hore a tsamaye a ntshiele le equipment ya hae ebe ke nna I recordang ke be ke masterela so ke ithutile ntho tse ngata haholo mono nka shebella di tutorial bo ma Facebook mona so ho fihlela ke le ka itjwetsa hore ai man bohlale bona nka tla ka bona ka iketsetsa sa ka studio ka nna ka se sokole le tjhelete e bang se ke na le yona bonyana ke na le studio se ke tlo bona hore na se ke shoota di music se ke sebedisa for etsa di music video kapa for etsa bontho tse ding ke fokotse ena ya nna ntse ke ya di studio ke nona le potso bathe go tlile no sontso e arabetse potsenene ke tlo botsa yona hore na kapa motho a shebelletseng hore na e ka ba o kgonne jwang hore keteletse studio like mohlala o focus itse tabeng ya mmino fela kapa is there anything else e leng hore wa etsa e leng hore e kenya tjhelete kapa hona ho booster hore o no push taba ya hao ya mmino nkare ke focusitse music fela le taba ya hore ke producer ga se ka taba
e ka lokwa le ne se mpa hore nna ke ithuse le studio se nonong ha se ka taba hore ke batla batho ba tle ba tlo recorda ho nna like ke tlo ba patadisa kapo ke etsa kgwebo ka sona ne ke se etsetsa nna hore ke kgone hore ke ithuse hore ke atle ntwe ke batlang fela ke hore ke atle musicing fela la eba ke tla batho ba tla re ai production ha o kule se le khopo eno etsa tjena ha ke hakalo ka di production ebile ke nahana hore la se ke le hodimo ka toro ya ka ya music ho tla bontsona le engineer ya ka motho a tla bantsa nthusa ka ho etsa tsona di mastering tseno ntle le Thalabodiba e ka ba hona le batho ba bang hape be leng hore he o sebedise le bona tabeng ya ho mmino ho bona hore ehlile o fihlella tabatabelo ya hao nka tjho jwalo ke na le batho be le hore ba ntse ba nthusa ka di feature ba ntse ke na le ho etsa dipina le bona ha ke tsebe la yona nka ba bolela ka ke re fela ke batho eya hona le motho a bitswang Da Fox ke motho e le hore ha ke ne ntse pele ke ha ke etsa studio hantle ke iketsetsa o la fihla ho nna mane neng ke artist e dula motolong kwana so o la fihla ho nna mane neng ga a fihla re tlo recorder ke ha ke tla mmuka hore fana ona o diphafa eno ho ka ba le ntho a etsang ke hore ke nyoloeng re ya ba ke se re ba khombonyane eno ha re khuba ke tabanyana collaborator fela le mong ke skamfantsha le ena ke moshana mafuteng ba ntsa le ka qwading ka mona le ena la ba ntho tshwanang fela yena ke cousin ya ka but ka ha ke le ka utlwa wa bine ya ba se ke re tla fela re tla le ba bang kaofela bo ke na le Bolio Rashi ke bo Flexa ke batho be le hore ntse ba le di rounding mona ke khona hore re nyoloeng kaofela okay so far Fexley e ka ba ke di event tse ka tse leng hore o so di tsamaile re shebile haholo ka kotlolo ka rana ha ka mona hobane ke le ka utlwa hore o no le Lady Brand mane ne so go tla re ba pisa hore na engagement e ne le jwang ha o le ka ntle le ha o le ka ha ona nka re di-event tse ntse ke di tsamaya tse le hore ke di tsamaile ke around Habia monana ntse ke tla hona le Onesi guest house ha etsa bo event ke dula ke le teng hona le di club ha matalamane ba reng ke club Uthase boholo ba nako ke dula ke le mono high host le yona Moqebelo o mo le mo bo re hana around Matala di site mona na bo dikgubetsana ha ke so fihle ko re ihle lo ntso o performa fela around mona ha o so ka o buka ho thwe o ye bo Mohlala Mazinoto from there ke ha ke se kuko so thwe Lady Brand ya ba ke tswa fela okay so jwale o la bona tshehetso e le jwang ha o le mo go re balatedi batho be leng hore no ba performela o bone ba natefela jang jele ha o tla mono wa nthabisa haholo ehle ha o ntho ke ratang jele ka eno no so fa mo e sala ntse ke perform ko re hona le ntho nngwe e la ya ntshosa ke ne be ke le ke ana ke ka ena mo ha Matala ha mokgutshwane mona na ke Blue Bubble ne be ke le Blue Bubble mona ke performa pine nngwe ya ka ya hip hop mono hai ne ke ka lo bona hore hle nka saluto ka nnete ebile itse ke qeta ho performa ke thoba stage hantle ke ne ke kuku ka be wa hodimo mane ka kwantse ba re hede re ka la bona motho a jwalo so ntwe eno ile mbitsa hore ai go ihle ha ke motho fela hona le mo ile hore ke ya teng ene ke tlo fihla mono mo ke batlang so ntse sa lentse ke di performa teng ihle motho mo le mo dula sa kgolo ebile ha ke qeta ho performa once ke tshwara phone ya ka kapo ke etsang dula ke fumana batho ba batjha ba ntse ba kopa pina tsa ka gore yes so ha go tle monana he e ka ba hona le kapo tell me about your favorite artist mona local e leng ho wa rata le international or e dulang you push or I want to be like that person
Atjhe, itlhakisitse ka nnete. Nna ke shwela Ntate Stunna. Okay, ke bile ke bone ho bile le Drent mo eleng hore he o sherile Drent ya hao. Okay. Haholo vela. Ena e itlhakisitse ka date. Ihle ho tloha ke le ntwana monyenya, isile ho tloha ke le monyenyana. Ke kena sekolo. Ne ke shwela Ntate Stunna ka pelo ka ikgethile. Hore ho tloha a etsa pina bo mmogo o bona ho tloha ihle jwale ke ipatla ntse ke re toro wa ka ene le ho labalabela ho ntsha pina le motheng tsa bua nnete ha ke na e pata. Ke lo rile ihle ke a gale toro ina ba ke lo rile ke le ka studio le yena ke ntsha pina le yena kore ho bileng ke utlwa hore ntho ena e kare e monate. Mpa wa bona ke eno e tle ka re sentse tlo tla etsahala. Jwale o ikutlwa jwang he ka morao hore o bone he hore ka nnete artist eo e ratang haholo ke eno e sherile ntho Drent e leng hore he challenge eo ne o e etsa mme ke eno o e fihlile a e share e ka ba e se sereng ho wena. Batla go etsa bua nnete ha o etsa la taba tse ka reng tso a e share e batla e ka le mono ma e share mono. Ke ne ke sa tsebe na nka etsang kapo nka reng kapo gore ne ke na le mfana ka ba reng ke da Fox. Ke le ka tswela ka ntle gore ke thabile ha ke gutla makalla ntse ba re a bona ke tswa di gapha ka mahlong ke re bana monna o ke se ukusisi ntho ena ke e lorile ne ke bona e etsa la ka tsela nna ke e bonang ka teng. Ene ho bua nnete ha ke na pata thapelo ke ene le hore thusa motho ever since ke lo ga ntho e sa le ntse ke rapela ke ya kerekeng ke ithapella ke rapela letsatsi ke jwetse botsante ke bua le Ntate Modimo ke re Ntate Modimo kopa o nthuse ke atle torong ya ka. Ene ha ke bona e tsala tjena ka nnete hedi ntse ke sa tsebelana tjena ntse ke tshile fela ho latela hore na batho ba ba kae Lesotho mo ebile Ntate Stunna o phophula kae SA hore na a ka shera ya ka why me ke ntho e ke le ka ipotsa yona ka re hedi le ana tjena ntse ke sa kgone ka nnete ke be ke nkile ka boswasi ne ke nkile ka boswasi ke taba go fela motho o ke reng ke da Fox o fihle ka beat a mbetsa gore monna Ntate Stunna o entse challenge ya Asbongi ha ya gore re ke re le ke re bona ena re ka siretseng yana nna etsa me ka e fete ke ne ke dula ke betsa la Fox mhlana ke go tsa challenge tsa Stunna di antlola nna ha ke kgone ho di etsa cause once ke di etsa e tloka ke copywriter ka poketisa yona voice ya hae cause ha ke bina mmino wa Sesotho ha ke bina Sotho hop e ka re ke a style sa cause ke fan ya hae jwale ka re ha ina di antlola challenge tsa Stunna ehle ho hang a ba re he mona gore ke try a ba try ena ha ke ta ho try a ba e shootela ba e post ha ke le ka tlung mantsi bua ke mamela ina hae ke ra but I can do better mo mona gore ke try fela ka letsa beat then ka ngola ha ke nka le 30 minutes hobane ne bile ke bona ka e ka re enka nako e nyenyana ka e recorda ka ba ka imasterela yona ka etsa everything ya ba ha ke qeta ho etsa jalo before ke robala ke le ka rapela ga Ntate Modimo kopa beat pine e fihle ho monga yona ka e share ha ke qeta ho share fela ka bona e tsamaisa ka go tla etsa la bua o tshotse o shebelletse fela a tla fihla so ha ke nka nako e telele ho e recorda ebile e tletse ke iqapile fela ka hloya ka fela ka nana line tse mo ho latela hore na ke tseba Ntate Stunna le motho a bang lo latela le style se ke bineng ka sona gore e ke tsebang ke hore ke motho a qapa ntho tse le hore nna ha ke mo mamela ke rata di punchlines tsa di sebedisang gore ke rata le tsela flowang ka yona ke rata nako e gore wele di affect le ntho tseno di etsa hore ha ebe ke tsa mohlala o dropile o pina itseng o e dropile ha ke mametse pino ke tlo batla ho ntsha mo pina e ka reng e tla ba o feta eno ya hae lo you want to do more than him o etsa hore nna ke o ga wa mfuthuma So recently is there any music o elong hore o ntshitse kapo how is there anything that you are working on? Ya na tjena nkare beke kgoding e sa tswa feta kapo ke tse pedi ke ne ke ntshitse pina e reng a ko ba tloelle ke featureile Sanne so
ya ba bekenyane tse pedi tse sa tswa feta ke feature ya ba ke ntsha pina e bitswang Never Ever ke yone e leng hore ntse ke ipusha ha jwale ke love song ke afro pop o bone e tsamaya jwang kapa o bone di tsamaya jwang like batho balatedi ba hao ba hai ihle ka taba tsa o ke sokola haholo ka taba tsena tsa o deliver di music o di platformong ka kae ke postela yona YouTube fela ke ya gela YouTube then ke share di link Facebook ba download ba reng ntse sa tsamaye ka tsela nna ke batlang ka teng wa nnete because ke a utlwa ke share ke le mong ha o so be le ke soka ke ba le backup jwale ke thusa ke batho e le hore ba haufinyana ke ditaba tse monate ruri wena moe wa Chila Swift Nthabi ka nnete wa bona hore mohlankane ona o batla a sebetsa ka thata haholo ntena ke ya hae talent ena ehlile ke ya hae ya mmino ehlile ona le tjheseho ya yona hopola hore re ka mona ka Onesi Leisure Park mo eleng hore o ka kgona hore le wena ha o batla go tlotla o etsa di-event tsa mefuta e fapaneng o ka tla wa tlotla o tla ka mona o natefela le bakgotsi ba hao ba lelapa la hao e ka stena le basebetsi mmoho le wena hopola hore Onesi Leisure Park yona e fumaneha ha abia ha pena Fexley a ko njetse hore na in the next 5 years na o batla ho ipona o fihletse eng ka ho industry ya mmino 5 years bile ngata haholo le mo tse pedi ha se selemo kapa ke selemo se le seng na ka nnete hanga bona pina yaka e kwetse selemo ehle hanga bona pina yaka e kwetse selemo ke thabela pina go pina ka ka bo o motho ile gore pina ha e kwetse selemo ke go ke ipotsa na e go fila bang pina e trenda e kwala selemo e mamelwa ka difethwane ha o bulela di radio to 3 2 1 ebe ya le ke ikwa na e o e fila bang tabeng so nna ke batlang ke ukwe monyetla o ka reng ya ka nnete ha ke re di 5 years next year we talk about next next year cause ke bona toro wa ka ihle ile ilana mo fela all right so ka nnete ihle ke batlang ka ikutlwa ke thabile ho tloa ka dibiti ho ya di vocaleng ntse le nna so fantse ke etsa di beat tsa hip hop so to hope ena ya khale ena ne ke ratang ena afro pop ntse ke leka piano ntse ke na le bafana ba nshapelang yona Have you thought of having a manager maybe for the bookings or something like that? Maybe to promote who distribute your music? Ntse ke so fumane manager wa distributor music. Ke nana na le motho a ntsa nthusa ka o nna ntsa mbukela di show ha o show ile teng wa mpitsa o go performa kae ke ntse ke thusa ka taba tsa di show fe. So is there any popular artist e leng hore ke la shara stage le yena and can you if o lo teng o ka re jetsa rena nke ma nkare ha iyo but ke tsa fela hore ha ne ke ile Maseru Club stage se ne ke performing sona Maseru Club ne ba mbitse hore that is stana o se hatile maobane ene le ha performa tleketseng ya ba se a tloa ka tsatsi leo ne le Moqebelo ya ba Sonta Maseru Club diacha so sana seo sa yana Maseru Club ya ba se hata ya ba go ba mbitsa hore se tleketseng that is stana ona se hatile hana tjena na ke bo bo Pablo DJ ne ba ile ba bo DJ afro di DJ tsona ke performing mo lo tsona di ya ti and they are popular those ones so hona le diqholo tse leng hore la kopana le tsona leto le la hao ha ba di teng na ebe o sebeditse jwang mabapi le tsona diqholotso nna diqholotso tse le hore di ba teng haholo ke taba tsa batho hantle hle batho ba ka o bua hampe mara wena o se motho ha mobe hape a ihle diqholotso nna boholo ba diqholotso ya ke soka ke nkare di bile ngata haholo ke taba ya khale ile hore ne sentse ke ile ka etloella ya batswadi ba ka kere ha o no le artist hle ba tla o thiba
ho ba sa batleng ha o bina ba o bitsa ga e khona ngwanaka ile ka ha e nna nne ke kena kereke ya pholoso ke kena kereke ya pholoso a tla o bitsa hai mmino ona ha go rata wa hip hop o go tlwelle hip hop o go kampa bina gospel e re ka o supporta gospel so ke dilo ke ba bitsa ke re nna gospel ke a e bina e kereke ke a bina but dilo ke ba bitsa hore ha ke kgone hore gospel nka qapa dipina ke tlo bina nka ka bina tsa batho ba bang bo spokes ka etsisa spokes ka bina pina spokes ho feta ke qape but ka di afro popong ka mona ka ka piano ka mona ka ke kgona hore ke ingwalle so ke bone ka ho betera ha ke ingwalla dintho so batswadi ne ke ile re kgishana ka yona tabeng ya music ba bile ba tla lonkisa ka izikele ntho tsena kaofela ba ka koshimana le ntho tse ding le taba ena ne ke tang ho etsa ena bo malome Vector leng kaofela ihlila ba affect hape ba tla ho nna hape ba go ntso bona di artist na ho etsa la bang ka tsona e le go batla re lahlelwe ke ba yotsa ke re we a tsa nna teng modimo ha ba tla hona nna o lokisa kae kore ko kile le bona fela ba ise ba nthonyane ke fetang ba utlwisisa ya feta fela okay hana tje ka mora go etsa le ntho e tsalang ye ke makaletseng ya ntate Stan ihlile ho so hla batho ba bang difene tsa ka le lona le bona ka reng di buleya mahlo motho ona ihle o tla ka metjheso batho ba bangata boholwana tjena na se ke text ke batho ba SE ba bangata ihle ntse ba e mong a ka hla fela WhatsApp sa hla a o batla ka biti bua sa re bo ka kukule o khopo kae kopo kenye verse kae he mona kukule kopa nka o ka ba teng ke tlo batlela di bookings kae Lady Brand ka kae Eastern Cape mona na ke mamma ntse ba itlhalosa go so tla batho ba bangata haholo be le gore le nna ke le tjena ke ipotsa ihle ho dubeya ka funa ka mona ka o bona so thola recognition e leng go no sa lebella wow so what can you say to the upcoming artists along hore they wanna get recognition they wanna get exposure ho ka reng ho bona o le Vexley nkare ya pele ke hore ba se give up talenteng ya bona if wa bina motho wa bina kapo artist o se give up nna kwa hao e lo go lwena toro ya hao e bangwe lo rile kapo o ipatla kae o tla fihla okay o tla fihla hle ntate modimo ha fane ha ke se o fe a ba o fa o tla fa e mong a thusa ba bang kapo a fe mong ebe o tla fa e mong hape ha di tle se ho nka ofela nkare ba se give up fela a tshware mono mantsa tshwere teng tla fihla le will be okay yes right ihle batswadi nna ka nnete ke le ka ba bella side ke le ka itjwetsa fela hore hai ba tlo hanana le toro e nna ke tsebang hore ke itoretse yona kapo neo e le hore nna ke na le yona ke iphue yona batswadi ke batswadi bona ha ba tsebe na hlakore la ka nna ba la le ho kae ke ipatla kae so ke ne ke dula ke kwakela batho be le hore ba tlose le nna ke ba betsa hore haiko ihle haholo khotmal la ka ile nthala bodiwa ke yena motho le hore nne ke tloa ke aka stilong sa hae le bile ke thoba hae ke aka stilong sa hae ke ba ke mo betsa ke re ihle tse studying tse sa hana hore ihle nka bina se batle ihle ke batlela nka ba ka bina ba batlela nka ba ka bina but a lula mbetsa hore ai wena no pitle ke tellong ba tlo ke teletse ba bona hore na o ntsoetsang ebile ntho molemo ke hore o ska ba patela ha o ntsoetsa dintho o ska ba patela o hloye bona o bue le bona o dule le batswadi ba hao fatshe o ba dudisa o ba qoqela o ba wetse na o ipatla kae o binelang o etsang ba kgone ho support. So as we wrap up the show Vexley ekaba o fumaneha ho kae hore na batho ba batlang ho follower ba tle ba o thola kae on your social media platforms o go jwetse ke fumaneha Facebook o search Vexley VEXYLEE ke Vexley ha o nsearcha mono tla o sontso follower tla bona na ho etsala jwang tla o sontso bona di timeline ya kana ho etsala jwang di dipina di teng mono di linking pina tsona o tla di fumana YouTube ha o di hloka okay WhatsAppong ke teng nomoro wa ka ke 57545841
Long ho for bookings re ka o thola kae ka batho ba ka o thola kae? So far ka ha ntse ke le tlasenyana ha ke na bo Instagram ha ke na le di Twitter ntse ke tsamaya Facebook mona le WhatsApp Okay. o nyetsetsa text WhatsApp fela ha ebe le di bookings ka po Facebook ke Okay. Wow. Jale ha re theta ditaba tsa rona tsa ka jeno wena moihle re ke re fe Bexley monyetla o ka utlwisa ka re fe mofetola ka re jetsa ka efenteno e leng hore wa yetsa ka re shape ka di baba boom. Bexley, the stage is yours. ke tlo qala ka pina ena ya e ketang ho intsha mona ne bitswa Never Ever. Ke eno ke nakatsang hore nke ke je verse ya yona hanyenyana fela. Okay. I never picked this love, never ever loved someone like this, never ever. With all my heart, yeah, baby got the juice, yeah. Uzi do fit that custard vanilla. When I smell up on your body, baby on perfume that got some vavuma. Fatlos house do this ranya khoto. Wana mafadzanga ola hlak tlabekenze phoso. Umpilele gato le mufutu. Acha ke shwa ke ka pela hle ngwana mosotho. I never picked this love. I never ever loved someone like this, never ever. With all my heart, yeah, my señorita, baby nge kauchita, rato la luna le tata wa chatla le fika. La bagabua we babue, I'll never let you go, you must my keeper. My drug dealer, wanaka wanghila, your booty say juicy and I go swara na ya fila. You are the only girl I want to be with, hotly moke yam baby, never nagusia. Wow. Wow. I just want to know who is that Zanarita. The compliment is I just want to know, are you taken or are you single? Wait. I just want to know now this song you related to Pinena na ena ka nnete ke motho eno re ha ke ngola dipina ha ke express like ha ke itse ke talented nka mamela beat ba ke ta o mamela beat ho itlela fela hore mona flow ke ena ntho itseng ke na ke a ngola then ke a ngola ha se ka taba hore ke le ka headwa kapa ke happy relationshiping pina taba engwe hape ke hore nna ha ke ipinele ke binela batho ba bang so ihle mmino wa ka ha o nna ha ke o binne ha se go ka taba hore nna ke ka ga ntho eno e tsaitseng wena o leng ka ga ntho e tsaitseng ha o mamela pine eno e ba e ka o tla o hila ka po e tla o etsang yes ha ke ipinele nna ke binela batho ba bang yes Magena wa support ne so I know now I want to revela potso ya ka ona are you taken kampo you are still singing is there any lady na ke check artist taken okay ke taken ka nnete hore ke ntse bjalo hobane ke batla hore ke concentrate music ngwa ka ho feta ke shabanile yes le batho ba ka theko so ntho ba taken in keep hore ke achieve toro tsaka ke tseba go nyana ke na le ke shabanile toro tsaka ka nnete be specific no more ke hana hutsa ake ja pile e jale like Yo, it is what it is, man. As we close the show, can you just say viewers to the viewers of this show, to give them a motivation and a closing remarks? Nkare ke a leboha ka nnete ka ntho ene e etsaetseng hana tjenana ebe ke a le leboha kaofela le batho bohle ba nsupportileng kore ke motlotlo ebile ke thabile haholo la ntse ke bona hore na ho ntse etsahalang ka nna ke tlo kopa le dule le tshwere jwalo
gore le motivate jalo ke a leboha. Okay. Thank you so much, Claire Fexley, for your time. And till we meet again next time, I hope kita no go bona hape tla no re chakela kwano go tlo jetsa ha ntshitse ditlabolane ke ke go tlo dutla gore na e hlile o ntse tsamaya jwang. Ona mohi wa Chila Swift Ntabi ine le yena Vexley ena he a binang jalo mmino wa Afropop, hip hop le piano me o ntsa le monyane haholo dilemong o bona motho le hore ka nnete e hlile talenta e teng mona o tlotla a ya hole haholo jalo ka ha re bone hore ntate Stana ka nnete o la shara mosebetsi wa hae mme he e hlile tsena tsa dintho tsena tse leng ho di etsahala ke taba tse kgolo haholo ebile e artist e leng hore he Vexley o rata ntate Stana haholo ha mo sheba kapa ha mamela dipina tsa hae o dula a tlala ka matla a fumana morolo ho tswa ho ena me ha ke etsa tsena hle hopola hle my name is Nthabiseng Rabudinyane Ms Dimbose hopola hle hore no re fela titi poteka mane ka YouTube channel ya rona o no subscribe hle ebe wa matho ya ka mane ka Facebook channel ya rona o follow jalo le qhepela rona le Prince B Studios hopola hle hona le ditshebeletso tse leng hore re fana ka tsona hona re le ba ha Prince B Studios haba o batla advert e leng hore o batla go etsetsa advert ya business ya hao ke teng hore go etsetse advert ya boleng bo hodimo haholo ka ditjeo tse tlase haba o batla hore go coverele di event tsa mefuta ka ho fapakana e ka ba di birthday parties e ka ba di baby showers e ka ba mokete o molomong fela e leng hore o tla keep di memory we are here for you so sense ke go wena hle dinomoro di teng mono tsentseng di matter screen mono o tlo re contact fela re tla ba teng tshebetsong ya hao till we meet again next time ciao.